Pričali smo prošlog avgusta o poljoprivrednim rekorderima na Krnovu, zatim o borovnicama i folkloru. Imali smo priču iz Pule i zajedno sa modno-plesnim studijom Modest iz Tivta obilježili njihovih 15 godina postojanja. Prošlog avgusta bili smo i na Ohrid Festu, osjetili taj biser makedonske turističke ponude i ljeti. Na tom festivalu pobjedio je naš Bojan Marović. Marović je pobjedio na ovom festivalu i prije 3 godine, a svoj prvi koncert održao je u Ohridu. Zahvalio se i kazao da nagradu nije očekivao. Ona se sastoji od 3000 eura i svečane plakete. Na Ohrid Festu je bilo dobrih pjesama, ljetnjih hitova, ali ako je suditi po reakciji publike kad se pojavio Bojan Marović, onda se moglo pretpostaviti da će on biti pobjednik festivala. Bojanu čestitamo, a pohvale upućujemo i direktoru festivala Grigoru Koprovu, ali i sjajnom voditeljskom paru Suzani Turundžijevoj i Aleksandru Blaževskom sa A1 televizije. U septembru smo bili na jesenjem džip reliju, zatim peli se na komove, prisustvovali takmičenju u točenju piva itd. itd. I u oktobru je bilo fešti, prisustvovali smo danima Širuna u Budvi, zatim europskom takmičenju mažoretki u Tivtu i snimili emisiju o ekoselu Podgori na Žabljaku. Ne zdurmi
ja ću tebi cveta svaka sa visokog volu jaka. Ja ću tebi cveta svaka sa visokog volu jaka. Moj Dragane sa daljine ponekome pozdravi me. Moj Dragane sa daljine ponekome pozdravi me. Samo nemoj po djevojci da saznaju drugi momci. Samo nemoj po djevojci da saznaju drugi momci. Gostovale su nam i dvije zanimljive ličnosti, pjesnikinja Gordana Sarić iz Nikšića i vajar Ilija Čabarkapa iz Pljevalja. Iako živimo u veoma teškim uslovima, kao što ja nekad kažem, u vučim uslovima, međutim, nadam se da ću među vremenu uspjeti da poboljšam svoj standard i da će to biti drugačije. Vam nešto nedostaje, ali možemo da kažemo šta bi vam nedostajalo, neko može da vam pomogne? Da, mene lično nedostaje, znači, prijatelji, komšije kojih nema, sad evo u selo je pusto, volio bi da ima više mladih, da ima više porodica mladih, da ima više djece i najteže mi pada što škola osnovna, lokalna ovde, koja nekad imala 600 i više učenika, sad ima ispod 50. Što znači u nekoj budućnosti moje dijete je rođeno jedino u toj godini u ovom selu, što znači da će biti jedini učenik prvog razreda za nekih par godina ako se nešto ne poboljša. U novembru sad već prošle godine snimali smo Beogradski sajam knjiga, običaje Pljevalja, kup Crne Gore u planinskom biciklizmu na Lovćenu, ali i veoma propraćenu emisiju Selo Japan. Iz velikog Japana, jedne od najjačih ekonomskih sila na svijetu, zemlje sa skoro 130 miliona ljudi, u selo Japan sa svega 10 domaćinstava stigao je nerezidentni ambasador Japana u Crnoj Gori Tadashi Nagai petka 16. novembra. Dočekali su ga mještani Japana i ostalih potkomovskih sela tradicionalno u crnogorskoj narodnoj nošnji sa zdravicom, odličnom rakijom i toplim priganicama sa medom. Neka ste došli u vašeg velikog Japana, u naš mali Japan, da vam ovo ne bude posljednja, prva, neka bude prva, ali da ne bude ni posljednja, nego da nas opet obiđete u ljepšim vremenima kad je sunčano, kad nije magla i kad nije tama, pa da dođete, da ne posjetite, da vidite ovaj naš kraj. Ipak nama je drag, ovdje živimo, a vama želimo dobrodošlicu i neka ste uvijek dobrodošli. Živjeli? Da, ja ne čašim. Neka ste dobrodošli. Živjeli, hvala. Da se osjećate odlično kod nas i udobno. Živjeli. Hvala vam lijepo na dobrodošlicu. Živjeli. Živjeli. Svako vam pogledaj. Evo je rukom. Može rukom. U medu. Medu. Dobro. Dobro. Uzmite i vi, izvolite se. U decembru smo pravili priču o prvom crnogorskom spikeru Božidaru Anđusu. Zatim bili smo u Vojvodini i pravili reportažu o Lovćencu, o tom centru crnogorske dijaspore.